Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Nabawan penyaso bun kinong kersyan naka party PDF kibadai na po Rangsken area klapen long ru ya katai ka party UDP na so yung constituency bakan nang klan shushu but ha katai ka sngi la pediang burom ru ya katai kinong kersyan do HDR lingdo ubadai ukartong ubansa ya khun ya kanai ka election ka bansalong house name arhaja arfly layo ya ka jingkren na iba pensay bor nongrang ibadai iway na kinong kersyan ka PDF hagis nem kibaladep ula ong ru bakum uway na kinong yalam jong katika seng PDF ngilaray da kaway kasur bangin kersyan no ya iba HDR lingdo ha kani ke election jong usnem arhajar arpulay badmenta ka kenting lawan pa si mahe HDR ibadai ibad iban sayale na po ka party UDP namar bangadon ka jingkarmen ka bajur ba insa job ya kani ke election house name arhajar arpulay ha katika sngi layo ro ya ka jingkren na imahe HDR lingdo kum unong mikmat ngalale bun ki campaign roy ha ka snong bat ha ka tan jong ka constituency hi baro ka way bat ngalawan ra ro ya ki office ba pher ha po soyong bat ula ong shushuru ba kinong kersyan jonga kide kinong yale om dei tang mga hi marway ki pat ba kide ban tray shitom sa shisin ban pen job yang yanga bat endang ala job kan sadai sa kapali jonga ban tray shitom na kabenta jong ki pat ba laong uba HDR lingdo perkat ni don ka meeting hai ngene kalong ka jinga mencurlang morokoi ni tai sani bah akan ke parti pemilih snow tidak nukang yang ini sudah parti snow beriu snow beriu deh mas snow beriu terus snow ngabutin dom seno tangin snow kami don teman hutari snow man kami orang bah itu kami teman di sana ini kok yang mencurlang tadi ngil yang mencurlang itu kumtai mau along mau tu ka juk tu kita mana ban yang kamon persai bodon teman ngiro kamon ni ta bodon teman ini bakal ka jingwan ya sno jumi kanom ka jingkar ku nam ta ka party di ngiro ni trai borba pengina penang berkelai setengah sibun bagi padu ambrus bagi trai kamlang ka party ilong terus tadi jom kasoyong constituency kapor begitu nak PDM komplesi pun padu mapilaya dan lang akam sengai komplesi tadi jom ka PDM kapor jom pajuda dan semua ni dia menjur lang ibang ni dia Kristo punya snow ono parti ndem si snow kai ndem si le kai ni dojing mo de bohong ban penjob kemudian dia Kristo bangin warna ni ketinjo dia bersuam baong yang sias nokai itu pengen jelas skim, kemudian kita, mani yo nengen yo skim ni mungkin ya kata, ikuahi bangin, ya kun bangin penjom, namar ba, ni lo ini kan agak jenis sejarah dan eksorkar bangka, kalau kini parti di balik snow dan eksorkar, ni kalau laksnya pengen bodoh, nah kadang-kadang laksnya pengen bodoh, kapitrol skudor man kami. Jamit dan tek petrol dan kali kadang kiu menemia lah saya nak kiu biar kalau yap ni ulit pa yap ni bodoh kadang ni kasih pun kiu dor balik kim nak punya sajam apa kita just nak kita parti balik kim nak punya sajam kerja do bangingin kamin semua bakal ni ka jingle itu kan layo ka experience report kasi kala ko ito nakabahahi pada kalian juga nadamdam para kasing kugras kulit keleng jam ka kasusi bagaway ban kirsil tiap yang di unit ban pendiam yang ban bangin sa hadir la pendiam baru koy yang sakot pada way gijingalan habang kalian jom tiro kalau pinang ya perkat mafi nasuai food for thought jingbam sumbo jing berhak mapinya berhak baik ni kesan berteng kalau begini makanya kaseng kalau begini jidon ngipta kap idon cikarnan su ya kalaway jom ni kaseng nak kalaway gitu mi
ya syong perhat saya lum di unit kau tak kira lum di area baru kan bagi ya Allah lei isai ni jumlah cukup saya nak seperti media mentah deh wei pawai waktu waktu tempat bompan kulir harga ni mobile mentah deh yuk ilut deh belum notit lu deh kira rai lu kira apa ini syong perhat bukan bu ya kecingan tapi sabu untuk sauterik jum punai berada balik kedua teh soalnya dalam poin tai baru ya benih bak parti kongres kami langsung parti kapa ide ban ai di sana kadai ke parti riulum lajong kapeka sentrairi kata kadai ke UDP perhatian balaera nggak sepenting kalau selain banyak kendor ini jadi UDP yang teh kiru kaya setunapa naman nakaliang juga UDP ro kiburom nga ko uway na nung yalam bah kamat jauh state nilai kendor kambarobor ngia burong gue ngiarap gue kumo pareng irrespective of political affiliation wala na ngibadai kaju ka partiru henry ngiarap pat iburong gue de manta pada apa ka ndai ta ban amba ngiburong nama irrespective of political affiliation henry manta pada ngiarap haju te hane apa konstruksi ke juga ina kersyani ke seng dulu tegi babon di UDP mana kane nga ho gidon kattu kane lese si pawa kilawan man kersyani nga re lai pawa te kikram kersyani kilai pa de kersyani ya ka seng HFP na malbala penbaik daka parti high command ng tinapos lo kung dia kamuhi itu giblapot paman waktu presiden Jogiro waktu kupor lamut pagkasyani hari wano presiden ng tinapo silong Dr. Roy mula klano dewan po suyong magkren tingin mariawan Dr. Roy ikalah kilit no pagkasyani yan upang niya sa HSP kalau kaya patay ka ba ngaro gas musi na susay ya kini kinokres ya kini ki dekot sa UDP kibalalik kersyaan bat kongo ya kihe sa parti nanti na jo nagilalay ban don kampak persawalam kula yo man ikigentir ngamla pa dia rapi te ini om ba ngilai kersyaan sitam ya pi nadam dei ngi pim jo piwan kersyaan nomor bom pim kepenjang kandidat ta udah kepenjang kandidat piswan kersyaan ni lah langsung tu bagangan job ta pisawan da ke bapri ikut jaga UDP kembali kersyaan Yoruba meliwanta jika rumio leto kersyaan sustai harus kapur dapat pusat pulau pengaruh mahe mengaruh mahat itu beliau utang wan kersyaan itu tang mengasih tiang yo film yang yo long yo film bolong dua minta tak kau ngapa lagi bisarai bolong utang berkoi kilung baik kasni pada nak jom kasni kalau umpa Sunday kasi mulai every day is not Sunday baru kisni kemana kasi mulai kita nak kasi kasni kita mengarang lo baju tambah tak hilang tak sablong to sepay tekat petang ya kisni kipor pada manakaliam jom di perlok UDP kilaya kebiran di sehingga kerulang pemerintah kesini hamtam di perlok jungi nakaliam jungi PDF nilai perlu jaga por hoi wala katong ke ba lar nomor permanen hagi di kesini di tempat tempat kampung ndai kalau di dia ka ba
Pemaban kia naiki ar light di dong mau mesti yang dibahas paling selain dong badan jinjia besnosi ha ur lidari pada ban wanyalam iki perlo tiba kemulai ko cibon ha hande isa ipoi no spo hospital ni isa po si menta te nakta kata wadon kecing kapak rau te wadon suye wala kecing kucing kalong kecing mut jungi kalong pas kampun iki ne kebegi imenta arsya laisya hande idon nangum ne lari mesti menepor mendep nasupoi nomor panggila la ikut layak laku mi ko pro ini gitu orang apa ngindon kumpa kata hande ngila tuna pala de to mele ngidon beda ke komiti kepala pen ngomene du caman panggila rai de komiti paro pengen nyele syata ngano ya ceju nomor pala keren dawe du orang ba layarai de ceju kusur pengen nyele sende ke parti Giripi habis tinggalan jong mahedon. De kendiat nam tajunga hi simat ngadi bro buji persia kongres hai persia berbori mahed. Mana lagi election nung juga kesan persia bet. Ngaldi betul nung ya tri ratma nam tadi UDP kino orang sekian profeti itu nong soyo guru labun hibe itu pangilom di persia kongres ha. Pan mahedon lagi persia lenter. Andre wala ngilong nong persia bede. Idon bede kaji ek pementaga seni